Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atahiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أركو تتكي مندهو أما تغنيني على فاما فيك وشتانة تورم أما زيزيني ولا دا سنمينا نا الله سبحانه وتعالى تقو بركاي كانغا جونيا أنانغا الله فجيرا على الله كالله ستعالى كسي أناكا كورتا كو نينا في كانينا على فاما فيك فرانغا نمبارينا ليكون العمل خالصا لوجهه عز وجل جانغو بارنغا كي على نيرا نيني كما جين mako wera kana yala nanya zizini seki masatoko barkai amidu goke anga sababu nyumaye alakraba sallallahu alaihi wasallam alaka kiranya nama akrama sababu nyumanye anya seki masaye nandu sukunye alakraba nyanama andura jena ya ka aljina kibaru do ka nyina zekola ka janama kibaru do ka nyira nyina ka ba toroma kan labe jango kabru kon na siki bi nokoya jango ambe sutura alkama jodo keneka nim bele jele sababu nyuma ye alkrabba de nga sanu tseka sara nga waru tseka sara muhur mandemu allah subhanahu wa ta'ala ko kanga duko sama alkrabba ma alaka kiranya nama amajin allah subhanahu wa ta'ala fa sidda kene be masaminyi hinani aywa nema chama be masamin ve ako kanga mako ka dayorolla nay duko ka alkrabba yoro ami duko ka kan nganawye aka sogma dani tamashan fara munun ga sogma da bena nu islamia mina abolo nu bolo barka may nu dusu kunye alhamdulillah rabbil alamin saya nu fara ma kala du ci atara ka munun ta ko we dine in kolashi fakele ngale betara lahara onu de wele ko as-sahabatu was-sahabiyatu radwanullahi alaihim alkara jenya chema ana musamma ami duko sama olu yaruma nay duko ka alkara jenyo anzana mawnye ami duko ka alkara sallallahu alaihi wasallam sodunge san mawnye sirfi chama na musoma afima ana jema afoloma ana labama ubela jele fakile bakele nyo bebe wele nyove dakrunye kele islamia sharia la ko alu baitin nabi alkara sallallahu alaihi wasallam somo abini salamu fa ka kufa ala jati kama ka ngara mako horoma kolash ula ذلك ما عاش عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ودي مالك بن أنس بلونا مينغا ناتارا كوتو غافولا أو نيو تشينتا مالك بن أنس ناكا كالانيونغو أمبا فكا بلوكا أمبا فكا فاتو أوكا سرفو بلجلي فاكلي باكلي أمبولو وأمبو بلجلي كانو أنغرا مغو كما كأنغرا مغو هرما كولا شولا وبلجلي لابسا فوسا يكا ساما نين يي أنغا فامو يي أما ين الله سبحانه وتعالى فعلا كأمبالو أكا Allah subhanahu wa ta'ala kan vatu aka namboro lambe foli kerkere aslama chamana musoma ye kaduko nyini salamu fe
assalamu wa yan zama duko la ni mbaraina jango Allah subhanahu wa ta'ala ka barain akene ya anashi anati ke ni doni nyuma minde Allah subhanahu wa ta'ala ko noko yamma ka sai kan ganiya chenye baraina jango anga barka soro baraina nyere kuye ka barka soro baraina ngoy alhamdulillah rabbil alamin ni ngana do yera am nyefe ko amba ndisi go shini oluye ko anjigi kan alala no oluye anyeru ka kan jija ka ke fanyumonye ka dedo labe nende yanga la nyini ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli assalamu bina duko min ganye ne baraina ala kamine ala ko kaka ala yakama ala ko kaci bana so dunga sarma barka kama ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ka jong o se ko be taqwallahi alazim malla de yera kun ladile ko ayto nga janga sana Allah subhanahu wa ta'ala nye wa uhadhirukum min ma'siyatihi da'iyati ila adhabihi alalim Allah subhanahu wa ta'ala ko nga mingi ayto nga seranya o lango kanze ko dama jirala akwa nga min to ayto nga zeko ke otolila ni anya zeko kenina Allah subhanahu wa ta'ala hine masaye abe hinana jena ya wallahi haraban sara sara to ko nyumana ala nya saranya nyuma ala ko noko ya anambal ma aslama bela jeleyi wa alamu waffaqani Allah iyyakum as-sawaba fi jami'i ma naqulu wa naf'alu in ma nyabla puma tamena assalamu ba fa ka don be ala deli nyera kun ye ka ala deli ayaru ye ala kambe sababa ma keta ani fotala anna jalasna ukhra faqal minbar al-fiqh al-maliki ni azigile kokora minbar al-fiqh al-maliki 120 malku bon ansaka kalam blo kono sigi kemefla ani sigi duru nana ودرس فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى على الفقه المالكي بسكيلان على الصنع ولا ربنا بولي مالك من أنسك فقهك سكيرة تقدام على كجونزان ما منا بارا رجوم من مينغا أم الله سبحانه وتعالى ديلي سكين على الصنع دمنا هير الله على كاداتي كير الله وهو فقه أسلافنا نيازك لي كوانبا فوقو الممالكي كفقه ويأمغ ما قرأوا كفقه الحمد لله رب العالمين وعليه يعبد جل سكان أرضنا أما فرفنا تلبيا فامين أيوة فرفنا تلبيا فامين فيا أدوك ما كل السجبا ما فهم بألا باتو مالك من أنسك فقه دكا برسابو غانا منونا نسلامية الحمد لله رب العالمين مالكي يونا وكندو صوفي يونا وكندو عشائر وكندو ونانا نسلامية ويابلا ونيادا دكا wala so tala yu katikiya ala yo bunye kalfa uma ni ndukma ko len alhamdulillah rabbil alamin ndukma ko be debe meleke ka ma fambato alman maliki ka tasraka ka ma fambato sufia ka ma fambato tauhid asharika barsabu nyema nonu nye o siniya sigi bara dedla ala so tala la diriye ala timma ka kelenje ala ka kelenje mande amma ala ko kaka ala yakama wadhalika yudrasu fi mahadrina wa madarisina hal bi anga blongo kala yaro famba ube mo kala alma maliki ka mazhabu de la min al akhdari ila khalil ka min al akhdar la ka tasha khalula wa abo chuko kele ka ngam madrasa famba manhaju yode ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka to oka ala ka dugma kole ngola shi oka dugma kole mbarka yode dugo jabi ngana mono ngombe ya ko karsa be yave anina yonyonye na ya tegeja ala yika kula ala bison a chamana musoma katiba a belejele kunya alman maliki mazhabu made munun dara alama utara alama okka angana to muno ma mulu balola ya nami sunanu luka jigiya ubode ka alhamdulillah rabbil alamin ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka nyoru baloka ala kan vatu oka wa qad umirna Allah no khatiba nasa illa bi qadri uqulihim don pma kan ya Allah di kuna zikra kambi pma nga pma mo fenu hakili hakay nduk ma kolay ne ma ngara la diri ni bi pma mo ye ni fiqhu ye bi pma mo ye ni alma maliki ka fiqhu ye ma fa babo deka ala ko fam ci ko nyuma di wa dhalika huwa al-atiq wa de dina tasra koroleye don si dambo ya wonsiya ko nga hakil to korole mina man naka ko dine do ala sallallahu alaihi wasallam na ka sahabo ye kalaka kalambulo mi ngono o dine do huwa al-aslu wa de ayu al-asli islamiyya yerela ayu famuya to ye furu'u ye kabwale la wa ala ka kay ما فعله الجليل فهو جميل نسيتك مساي مينغو وبانا على تجوما غينا لا مينغو كاي امبي الله سبحانه ديلي جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
assalamu ala kanena bela jele ke hakili mawye nanye pmala nyuma aywa anga ke pman lame ba nyuma nye wanga tuku pmala nyumana wa darsu min ar-risala li abi zaid al-qayrawani wala da min minne risala de la alka jonga sarma de ya sabi abu zaid al-qayrawani jazahu allah anna wa an islam khaira ajora min islam ya alka nasar allah alako kaka alaya kama be wala da bil bay kitab tigi bina pma aka bigi pma kan ko babun fil imamati wa hukm al imami wal ma'mumi kono moda ko be pma al mamiyaka wa hukm al imami ani aywa al mamika kitika wal ma'mumi an al mami koma ka kitika okma aka kan al-salamu ko hakli sabako dayala kan vamu al mamu ku ka keta don al mam komo fana ku ka keta don anga misir konna ka ke alakra sallallahu alaihi wasallam ka misir konna si nyo zama bade mi vlanga misir kono Allah ta'ala ya shere ni almami joro kota ko fe ma be ni te kundonina nyo lagoshi mi vla misir kono nyo zengoro ma chemi vla misir kono salamu alakra mandin wa itanga sabali itanga sira alani misiru jora de ko alaka batu kono misiru ya balma sir yoro de misiru ya shinja sir yoro de misiru ya salamo ka nyongumbe yoro de misiri ka kinga salamo ayu adu sungu sama ka sinyoma de ka salamo do dakeleve ka dakeleve ni hikma be misiri kola ala na kirafe o yeninde nga tla ko yelama ko ke ayu a contraire atanga tienfo nyonyi assalamu alaykum nga ja anga sabali ambi ala dele mimina fo afam choko nyuma ala ko di anambal assalamu bela jalema asalati sarabe alal ka ni boda dayla toy ako waya ummun nasa afdaluhum wa afaqahuhum ko assalamu ni ma baka almamiya misirla ko ti ka kinga ke o jama kulu la samandi mamin ka fsa tawye aywa bokolola mamin ka fsa tawye ala yin sranyana mamin ka fsa tawye juko sanunyala ko tigi de ka kani almamiya ye pamamina ni jama kulu ni almami nyini uchela ambe joya ka fo moye anga jamana ka kuma min be sena ko mama ngusa mai islamia fola ta don wa islamia laban ta don ngalodo akona nye ngalunyi islamia fen bele jele sikiledo ira ki jija dama ala maban elaw ijija dama keke manyumanyi o de foriye anga munu nyu jija no lukra manyumanyi jogola ala nyesranyena kewalela ala yu demene bokole ke sigi ka aywa idatru olula kibolu kan nyumanya cheni dai ala mo fanga de davema davendi sola opma samandi ya chi arsalati ka dakurnya folo ko alakira sallallahu alaihi wasallam ka bola turle do malko bon ansiya turu almam billaje dambe fe almam billaje joko fe almam billaje aka ala israina ka kewale fe wa afaqahuhum maka kanga ke moko almamiye mamimbe matawni kalanje qur'ana kala choko nyumana fiqhu famuya choko nyumana kerangarali yana be selni mo moye abe batumi ngene moye no seliye aka soro abe moni okiti shidonche opma al-salamu misre konnawla ayni giti zaba korokoloshi aka bunye wani almami te ko ayere tarla wal madarlo ya soro mamuno be almami ko fe aywa safa folo la kerangarali yana almami tlenana olu fana ni manguti ngaka ye olula ni almami na desera bonada ma de do abseka deseka to sel chamanjela abseka ke do la yara selwati bada mami mi nyoni ka blanye fe otiki ka soro maf samandie otiki ka soro sheria shidombaye mi na e kuru dajuru mine kuru bitle ati jenge ono joro tarake ayo bunya nyini yoroy kake twa nyini yoroy mabi jo almami ko fe ni almami desera selila o tigila ma be mawre de nyine nyone na kata nyefe abi do yorobe ko warabe aywa sangi koro abi ta soro ko ka alfatiha yere kala jogo chemay mate o ka saka selni alsalamu alsalamu ay to ngala jada ashrafana ala khatar angera la farati la kojugu ay to nga sabali ala ka kala nyumande amma ala ko kaka ala ya kama ako wala ta ummul mar'atu fi faridatin wala nafilati ako musatka almamiye ataka farda selila
wati ka nafila selila ko madrasa de nyo bela jele do ala enve ya sharia la seli tardon aya yere nyini muso tika almami farda selila atika ye nafila selila ngandlo be pmawla pmawbina ni ndashido e pma damene febbe bi fo o ma mi voyer ni ngitabu koronunu chewche yi bolo chori nunu na muso yi bolo chori nunu na ka dine bi ke alakira na ka sabo ka dine ye à 100% fin daje ngamuno mbi qur'an ayata ka fasani uyaru ka famu hakanina ka hadisa uta ka fasani uyaru ka famu hakanina olu bolo ni dogajala mana be wota uni aywa kene mana be wota uli shufe doanyi na ude halu ni sabe na wota apma fanga hakili soro aywa o famu jama kulula alaka kilin mande amma la rijalan wala nisaa musutike aywa chawka almamiye watike hala musonyonga almamiye wa yaqra'u ma al-imam fima yusirru fihi almam koma na joma almami ko fe ko almam be gundo ka yoromina comme sel fana sel joko nani lazara sel joko nani fitri joko laban safo sel joko fla laban almam be gundo ka yoromuno na ko ayra ka kalake ka kafa almami ma o kannedo aslama sharia yo kanu mazhabuka kiti yo uyi ako wala yaqra'u ma'ahu fima yajharu fihi na almam be bangni ke yoromina kwati kalanke almami no fe ola ay aka ketay o yorola ki joka almami lame fembe ka kala ki miri o korola ki miri o kala mangana ka sira ala nyani oye ko de yaka kiti balagani ma yu'jibu kull al-ajabi ma siram duluma puma min nabi ma kabako ya ko madrasa de do yidda turu almam maliki kam mazhabu cena muso adem sena ma korola anga ma nyama munun tara alamani munun ba mbolo ya kambele jele la goshi nyove kamben nani nyove ko nga dinete dore kala sheikhu ko mamunun ba fo ko almami koma kana kala ka almami ko fe ko luka dine ya ka marhum de mo wage la goshi ka ala sature la goshi ka sheikh mahmud zaki la goshi ka sheikh usman kalafal la goshi ka sheikh muhtar kabir kunti la goshi ka sheikh mahmud khalifa kunta la goshi ka sirifu katiba ko bella goshi nyove ka ala shimar futina bona bella goshi nyove ka corno umar ngi jilo kan la goshi la ilaha illallah muhammad rasulullah ba fa madrasa de ko ka tlu jo anga dina sigile do sharia kitabu de ka nye arsalatiki makayi aka dallu sharihu ya samaka nanayi alaka nasara kairala wal asl fi hadha ka foko almam koma kana kalanka almam kofe allasali قوله سبحانه وتعالى في النص الكتابي ودي الله تعالى كما القرآن يرى النصولا على دكوتي مهرا في من دوني وإذا قرأ القرآن نقرآن كلنا كو مهرا في من دوني فسمعوا له آيات لما جاء القرآن كلنا لما وأنستوا أكاددي الله تعالى ينفع سورة الأعراف لا آيات كما فلا أنا آيات ناني إمام بيهقي سرب ألكا aya samaka na aka sunanu kono kwa sabatara ka bo mujahiduma ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko la karbak ngara dodola yakra fi salati ko joma islamu nya fa baka qur'ana kala salila fasami qira'ata fatan min al ansari ko ye madina ansaru alkara jatugo madina uluka demseni de ya blala kamini man had sallallahu alaihi ibado ko chorba ko ndake ansaru ko chorba ko ndake mata muhajiruna uma ko fasami'a fatan min al-ansari madrasa de itlo majo ay fi mamen non kan labu wala na ala shikal fama ko alkara sallallahu alaihi wasallam ye ansaru ka demsani do de qur'ana kalangame aya ye dobe ka kalaka alim hurka kalan save o nomi mbo alaka kira de sukuna fanazala qawluhu ta'ala o yurabbe jibril alayhi salam jingina alkara baka ni allah subhanahu wa ta'ala yamaru ye kafa alaka rabbaye ko fi manda wonye kun alaka yamardo wa idha qira alquran fansitu fasma'u lahu wa ansitu ni qur'an kala na yoro la ay lamenike aka aywa addade ni nye malkum ansina ka kala ne nga dalude ka fa almami koma ma ki dade ka almami lame nabe kala ke aywa bangini yoro la ambe Allah subhanahu de li fitini mi vora ala ko fam ko nyuma di ana bal asama bela jalema asalti koko waman adraka rak'ata kona mami araka ngele zoro fa akathara wal maminga changa temoka almami fe
faqad adraka aljama'ata atike jama soro wa araka bi idraku ni ruku'i de ni saraka birka alman birleto alhamdulillah rabbil alamin arakan sorla ako falyaqdi ba'da salam al-imami ma fatahu ala nahwi ma fa'ala al-imamu fil qira'ati kun alman bora sella sisa ale raba ka bato da jurum ale raba ka kuru da jurum na yere o kuma kwa ka juru sarake fen juru sara fatahu fem taraka ledda ala nahwi ma fa'ala al-imamu al-imam ka kechuke ka choy fil qira'ati kalana ay kala ke kechuko minga kwa yere ka jija ka ko kechuko ka apma koray minni al-imam ya araka mindi al-imam ya le kona araka minni ni al-fatiha ni sura be araka mina ko kala ola ni al-fatiha dama be mina ako ke ola akala yini yode ako amma al-qiyam wa amma fil qiyam wal julusi fa fi'luhu ka fi'l al-bani al-musalli wahdahu subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nanu ma sharia don joni ba don min be ka fo wallahi ba do ko sodugule nyine min be ka maseli ka ne be seli sidon ay kalan fo adama ko ketuko fo anyi nal mam bora sele ka kala nga ketuko mena sisa baraw abi no lu ketuko fana fi ako wa amma fil qiyami nga ama joli wal julusi ani sikili mbalma ke mbalma muso na almami yidda seli yoromina joli uni sikilu kiti fa fi'luhu qati lama kabara ke fi'l albani kati almam fil wala de o be ko na fani mami tuko nguna ke al musalli wahdahu man be ga sel akili misalu de ben njeya al-salama min nana soro misir la al-mami ye fitiri joko fla seli atlalola e joko kele de soro al-mami fe o tigilama abi al-mami koloshi joko fla min tara al-fatiha di sura ba fla bela o bana atlalola sisa aka sigili choko anaka joli choko o tigilama kera ayere ka bato da juru mine bayi al-mami salamu bla bora sella sisa tigi bi wuli ki jo abi seli sisa ko mina fo ma kelen zeliba abaka sel to juru saro chokola o koray fo itale bolo fo arakangele zeli mwere be ya abi flana fara oka ni ma ye joko fla sara fitir la mumbe abi siki almam ko zigira nay folomina o kunde alega siki yoroy almam ya do kasola de asigira almam no fe sisa almam boray ayre aka bato da juru mina yera abi nani joko kelen were ka fara fitir joko labainga kasi ka tahiya kala ka soro ka wuli ki jo kana ni joko flanani aywa joko sabanaye aywa ko kalanke ko chenye aywa ko pimere min no tenduru ke kasi ka tahiya kala ka salamu bla nende ye aywa arsalati ka puma muradu ye ka fo ko atigilama ka fi'l albani ko be baraka na fo aywa to nguna ba al musalli wahdahu mim sali akele ako waman salla wahdahu akoni mamin zella akele atiki masal almamin no fa sella akelende ako tigila maka kiti falahu an yu'ida fil jama'ati lil fadli fi dhalika illa al maghrib wahdaha mamin zella akele darla kama ala la tigara la nana beni jamado selto yoro werela aslama sheda ba daga tigila ma ya ka selin seki jama o jama inve lil fadli ay akapma koro لتحصيل الفضل الوارد في ذلك فسمانديا مننا جما سيلكو كونغا جانغو كاسوكو فسمانديا نينو كو سورو اي سيلي مينغا سيسان ابي جين اوكو ابي جما فسمانديا جين ابي دو او جما في بسبا سبترك على كربما صلى الله عليه وسلم كو صلاه الجماعه جما سيلي تفضل صلاه الفز ابي akafsa makele zeliye abi jidi makele zeli ni sanje ب27 درجة من درجة مكان عن ولف لاي رواية بيكون مكان دوري رواية بيكون مكان عن ولف لا السلام أوف سمان ديا بيل بيني كما أي توانغا ك حريصونا على الجماعة أنغا جماعة سلك أني كموي أنغا نيشي جماعة سليمة مصري ما ويلك كامبولو تو جين ففنا أنغا مصري ماجي السلام بلا لانغا تمنا أنغا أدم ديا بارو يشيه بانفين واتو دمادو ni mama ye baraje ki ni kan veye o tigala maka nyina me binye la harabinye ako aywa abi jama selif samandiya nyini ko o ketugo yen of samandiya nyini ni amun fi jam'i salawati illa al maghriba ko kono binye selwati numbela fona kara fitriye wahdaha fitri keli ako won adraka rak'atan mami araka ngelen zoro
المام فأكثر والما من جانا تموكا من صلاة الجماعة جمسلة فلا يعيدها في جماعتي أتي كنا وسلي كلي يوان الزكي جما وير لبلي كافا أندارا مسيرلا نيجو كلنا مسور المام في نيجا سيل تو دفا نانا سر نوما دامنا فلو نغا فرا أولوكا أيوتي نيانا يا يجو كلي من زرو وجو كلي أيوة أكورا يسلي ندكين يسرو أكو ومن لم يدرك إلا التشهد نال السلام مما فوي صرف التهيئة دما المام في أو السجود والما تندرو دما فله أن يعيد في جماعتي أبدا كاتك لماي أكو سلين زكي جما ورلا أيوة أن الله سبحانه وتعالى يا غرسك أكو والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه أكو نتشكلي نو بنسل الإمام في كوبي جو الإمام كنيان فان في ويقوم الرجلان فأكثر خلفه نتشفلا دول ما كان تموكو لو جو الإمام كوفي أكو فإن كانت مرأة معهما نتشكلي كفر الإمام كلو ما فلان مسود فرام بأوكا قامت خلفهما تشكلي بيجو الإمام كنيفة مسيم بيجو أفلا كوفي وإن كان معهما رجل نتشكلي وركرا كفر أيوة أوكا صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما هذا تكرار من المؤلف رحمه الله ني أيوة تشكلي بي كفر الإمام وبيجو الإمام كنيفة مسيم بيجو أيوة وما فلا كوفي أقول ومن صلى بزوجته قامت خلفه نما من زلنا فرمسوي أبسل مسوكا مسيركونا يكا سوكونا أيوة مسيم بيجو إكوفي والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه دمسني إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه أقول الصبي دمسني إن صلى مع رجل واحد ناس لك كفتش كلمة خلف الإمام كوفي قام دمسني أن أتشكلي ولو مغفلة ولو بيجو خلفه الإمام كوفي nga sharti de bola be sharti in kana sabiyu yaqilu nasra ko demseni ni hakilitigi la yadhhabu wa yada man yaqif ma'ahu na yado ko Allah ko fol fille ko fe kwati songata aywa kajoletu na yado na sigara ka fakabi songata opma aslama sharia bi yafa abake komi aywa akiti tabulu nganati ta koni abi jo cengere fe ufla bi jo aywa almami ko fe insha Allah ta'ala am korfa kunguriya ni alay sigwara jirana babu yi amba njija ka todda fa doni ambe fe arsalamu ku cesri kan kiti num famuya ninde ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka muradu ye amana pma almamiya ka hadisa la yoro aya jija kan famu ninde qur'ana ayo muradu ye ala mana pma almamiya ka yoro onga ninywana ni nevemane école de no kwa be président de la république a discours korofwa 100% na ye fili kala o ya le ka famu doko ya hakede o te président ka mai aya jija kan de fam filimi ndo na nga dine na sita fo manga wulila fo chere ta ka doga bongalo la be arabu kan shidom balude la munum bana fiqu kalama ko kala rasul qala allah o be ka mivo alakra ka pma de te akal la nyini te wal ma dobaje wal ma dafande o be ka mivo ko kala allah ta'ala qur'ane dobaje wal ma dafande halu saraka ayat dama korofo ibasra balaga sende abayanu sende abadi usende anasukuna man suku shidwa sende atafsiru yes danganda tamade ubi tama danganda de fe fanga hagili de soronina ode ye dine fereke ambolo fanda do amemi ngeble madarsa de ye dine fereke op mawlu ko kwa famu na sisande ko islamia yere mafamu anga jabana nga kwa mafamu ko deba wage mafamu ya ko ala satre mafamu ya ko torno mon ngijilo kan mafamu ya ko aywa aya shak agbi soso mafamu ya ko usona kalafo mafamu ya kwa le madrasa de kwa le de ya famu ya ni fata auna hagli be ñove koy barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'u al-alim rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Muhammadu khairul wara man jana ashira shauki lil khairul bashari al-asimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore
يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما